Ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, takvim će vam se i suditi. Kakvom merom merite, takvom merom će vam se i meriti. Zašto gledaš trn u oku brata svoga, a brvno u oku svom ne osjećaš? Ili kako ćeš reći bratu svom, stani da ti izvadim trun iz oka tvoga, a eto brvna u oku tvom? Licemere, izvadi najpre brvno iz oka svoga, pa ćeš onda lako moći izvaditi trun iz oka brata svoga.